Ko kore ke hufa mo he talamalo whanua ka o mai ngahi talwhatapu ko tope. O ku whaafatapu atu pa mi hen talanga tai te o whai ki tō mama o kai a tae whanga maari e koe ni. Ke whakahoko atu mo polo kalama ko i ata tu whanua alo au ki he wikendi. Ai ku heni foki mo palofesa to ke tā sosio laftani ke whakahoko atu e tau polo kalama ko i ki he wikendi pe mo e whatawangi o ku wongo le rea tupe tau polo kalama ka tiki mo tolu ki a pina. Pea pehe fo ke tiki mo tolu te moto ki mamata he tau polo kalama i he houani. I tani tatau pe ko uwhiwhia ke tatai lere palofesa he laine ke whahoko polo kalama me i he maananga ke lo au i ken pela. Malo e tau mau e hoatani e palofesa pea malo e ngawe lahi pea me a se rea na mou whewheha ke palofesa. Malo bito e ua wawalahi pea kou whamalumalu atu he talamalu e whanua lo tū pea moe ako pea o kou whapapaeni ke kere kakaitupu ai whanuani te whito ki he matakari nana wala o kou whawaat me he mananga kenpela me kenpela ni. O kou whatolo atu ke taine prinsesi la tu fui peka tuku aho me mai mo ako heni ka kou lawe i oku ne kei i tonga pea i hene konga pea ne mai mo ako kou whatapu heni ki e kautau whanua whare matapure ki e kautaki lotu ke tala whikaulai o tonga ki Australia ni ke tistu i halangingie pea pehe ki he eiki pare mia o i whanuani Anthony Albanese ka maa no pure anga pea ko au e ua wawalai o ko lelei pe pea molusane pea moe whamiri pea pe ke whaifatongia alo au pea o ku whaafofa pe ahoni ki au fia pe ka o ku mau ki moko pe ka e whaafoki atu malo. Malo bito profesa ko dui mahalo ko e ahoni te ta hoko atu i ahoni na e osi foki ai kau whafonga kakai ta sio ke ngahi wahenga ai na e lava lele ia i he proklama ko e ko osi ko e ahoni te ta hoko atu ke kau no pere i ahoni ka gimo ai ko uloto pe ke o mai ki ho tokanga ai whakau kau koe ni ku ngahi i veni koe ni ko lava whahoko i tonga ai a foki e profesa ko ne tu koe ni ko e whakaukau koe ni ko i veni ku whahoko i tonga he mihe ta proklama ko osi tu ke heange hono tanu pou koe hala whakawakawa na e lava o whahoko pea moe hufi ko ia o e ngā ue na e whakahoko ke wafu kunsalo te. Aka ngā ue ko ni na e whakalahi ai ngā ue ko ni he wafu kunsalo te. Pea na e lava o hufi e ngā ue ko ni he ne awhio whakakato i ngā ue na e kamata mai me he wafe woua. Ai ai pure anga koe hua ka meri kupe ko ne kakato ia ai ngā ue ko ia na e lava ia hufi. Ai ngā ue ko ki he tau wafu whakalahi ko ia ai ngā ue ki he wafu ke whawhainga fua ai ngā he waka la lahi. Nā wholau me muri ke nā lava tu uta i tonga ai waka container ke whahifo mo toko ni ke whi anga koe tau whi awea ki holo e ngahi uta mga i mea pehe. Ai koe ngā ue na lava o whahoko e waa ko ia koe weekend fo koe ni tonga na e kamata whokono whamanate tau koni stu tone ai a koe whalai te tō naksa apate moni te na aha malolo pia koe ahoni kulo tonga koe aho whokeni ni aho whāno ve mau tau whamanatua ai tau koni stu tone mono mahu inga tau e te au ni manoa ai koni stu tone ono whamanatua koe ni pa kulo tonga lere atu ngahi prokalama koe ia i ono whamanatua na e lava whoke o hufi pe koe whai mo e whamanatua koe ia o e malae kula ka kata ngā ua koe ki malae kula pe na e whai ai me tuku pare ai me kamatabe me ne afio alotu me kau whafofonga me i muri o whahoko ngai whatongia koe ia pe ke pare mia me kau taki o tonga nei whahoko foki pia mo e tanu pou ko ia o e whare area tonga ai koe whare area o eni i he tofia ko ia o tui i mataki e ua e halatu ko ia ai koe konga ia ke e whahoko e koe langa koe tau whare area i he tae tolu ka hoko mai. Ka ngahi i ven la lahi a gulava whakahoko e profesa e ki waha taini koe
Kulia mtu mea goya o kwa o te ki kwa hoka ta o ki ya ya mo o se ya na se. Ia koe Koi. koe o ko toa koe ni ko hoko ui o maulahi. Koi. Ko whawhiawhia au pito, Koe whawhiawhia ka te au, ka hange koe kuke o se hanga o whamatalai mai, ai malawa lava, ai whaifatongia, ai pure anga koe ni, o whaka osi mai ki he whaka osi o e nau pure, kai whakahoko e whiri whare area, pia mo e tau teu teu ato ai ki he pure anga hoko, i e hiri ai whiri i e ahua noa. Pea ku mahu inga ia ke te au, pea koe whika ua, o ku nau whakaos osi mai ai ngahi whatongia lalahi mo e o au lalahi ai whanua, o mai rewa o whakamari ia pe whakataha ia mo e whakamanatu o e te au ni manoa o e tau konistutone. Pea o ku marie, o kou marie ia he whokotutu, pea mohono palani, o e whaka osi a e nau pure, pea mo ene o mai o whakamari, pea mo e whamanatu e tau te au ni manoa. Pea ko e tau si o rewa o ku hau ha more more, ai mea kotoa pe, o hau kai ke ngata hene ha more more kai whaka ofa, pea man merie, pea kono mai o whakamari i o whaere mo e fwoi palani o i porokalama koe ni o te au ni manoa. Pea oku tau fie, pea koe anga ia koe na utala noa he wiko o si, koe whoirea koe whai whatongia, pe koe whatongia, i he tau rea whakatonga, o kune hai ki ai mea kotoa pe o tau whai i he society, pe mo whoi mamani. He koe mea kotoa pe o tau tala noa ki ai, koe tanupou, o i whare area, koe tanupou e hala whakawakawa, koe o wau na e toku whai ki pangai, moe hafo e ngai o wau, whaka osi mai mei he whai whatongia koe o mai o whakamari mo e whai whatongia, o ku hai kātoa, pia hai kātoa mo e ngai whakakaukau e pure rei koe tauhiwa, koe whai toton, koe hafua. O ku hai kānoa na utoki he whatongia, he kui kaike nau lava o hu o whakahoko, kai orewa ku nau fou he whatongia. Koe whatongia, koe sariote, pe koe waka, pe koe alofi, pe koe misindia, pe koe hano whai ngaui, o ku whao kotoa ki ai ume a kai lava o whakahoko. Pe koe whuirea mahu ingaia, e koe rea mahu ingaia. O ko whatoka ngai, o ku hoko ia he mea koe ni. Pea o koe whai whatongia koe pure anga koe ni, o whakamari mo palani, koe palani koe palani, nei pehe foke e soa la tesi. Koe mo ui koe ka e wakai i, ka e furi hi, ka e whakaanga i, koe mo ui a oku i kai to tonu ke mo ui. Koe unexamined life is not worthwhile living. Koe whakilea e soa la tesi, whaida pena ngā ke kaukariki. Haurewa e ne toko taha ako koe ko Aristotolo. O tala mai rewa Aristotolo. Saipe ia, saipe fwe lau ia so la te si mo i kau ki mua koe ia te au. Ka koe mo ui, tata koe tānaki koe a Aristotolo na nepehe. Ka koe mo ui, ta e palani, oku i kai koha mo ui ia, oku totonu ke mo ui. Aia koe ne angarewa ene tala noa na nepehe. Ka pau te kau toutou wakai, toutou whakanga e mo ui kai ke palani pe e tai aonga. Paka uhiga o mai whakaukau a palani he nane pehe Aristotle. Ka pau rewa tau palani hamea. Pea palani ke alo e palani o whaka o si pea tau e langi. Peka ilea ia tahana ne ngaki ke he ne ngāwe whakaufua. O ku tau noa na kotoa ke o tau e langi
Pea ko ene whakarea koe whuirea whakakariki koe e taimonia o ku hinga koe happiness. Pea koe mea ia koe o kou mātā koe i he whaifatongia koe ni. Pea mo e tau whamanatu koe tau te au ni manoa. Koe anga koe tau kātoanga whakatonga o ku kā inga e mo whainga whakaukau koe talanoa koe asolates ki e fia. Ke whai e whatongia o whakaiku ki e fia. Pakapana ke whakatonga ngā e ue wawa o kātoa ngā hi o wau koe ni. E whakaos panalo ki he fini. Ko no foko sio ki hiki to ko ai u topo e ha ko u katoanga palani lei o hau ke no palani ta te au ni manoa. Pe ko sio ko ke palani ko no tufa mai po kalama. O ku ai e he pure anga ko ni ke fakas o se aho ni ko tu mahalu o se aho ni ko hafa ku whakatau e langi i katoanga. Kei ngata e tau fia e osi, whakai kui koe whai whatongia, ai pure anga koe ni, ka koe toi whai whatongia, ai malawa ke tau wau ke te au ni manoa, oi koni stutone. Koe ka hiwa fitu ni ma na ukau wau, kukei ako pure anga, kau au ia he laka koe, nam ai maulaka laka, pena ai ma ai hiva ia, na maulua ake o mauhiva ake i he ta hiva finima pamanatu koe e konistu tone ta hiva finima kono tau te au e apa koe ni koe kono te au ni manoan o ko whawhetai ke o tua na ukau na maulaka na mauhiva e foihiva i he ako pure anga koe tau ataina ne tuku si ko ngalo e au whakarea kai kei koe e whonua e tupou alu pe he a lau e whaihiwa koe ni ka koe whakawheka i aku e ue waulai koe ku toi lawa kau e ni i ono tau te au ni manoa whi kātuanga e ne ua koe ni suto ne kou kawai ke ako puri anga e pa koe ni kou o snofo mai u kou whai whatongi at melo au pa koe muri ka tau whawheka, iai ka te whawhoki atu ko ngā kou hao mate mai ke ko nisu. Wai pe mea kou wheka anua ke ko nisu tone, ka kou whawhoki atu ko ngā ke nā mea ke wheka anua ke mai mawhehu i kau toki hoko atu mao. Koe, Professor ko tui koe whakaukau mo onia ku ke hanga o mai, mahu inga whoki ai ko nisu tone i he tau mo ui, he tau wakai atu ki ai, hange koe ko ke talanoa ki ai, koe taimi koe tahiwa fitu ni ma tau te au na e ke i ki ha ke tupu ha ke tokola kuna wao he tai nimi ku tau o mai koe ni ku tau seo atu ke tau te au ni manoa koe tala noa koe ke tau uangi au no wos mahin be whaha au ia ki ai pe ikai ka ku mahu inga whoki hono kātoa ngai ko ia tau atai nā ku hange ko tala noa mahalo ko to na wako puri ang hatai mi ko tau te au na ma uloto ki hiva ko tau atai na ne foaki e tu i malai kula to na to no na ma uloto ki hiva ke foka monu ia pe alo ki hiva na hiva me lau to puri anga ko to pe hatai mi ko ia puri he nga portua proklama faka ko mo me na tai e fa ki hiva ko ni pero nga ke foki mai ke konistu tone mono mahu inga na e to fola foki ne afio i tano pou ko ia o fale ale ana me fate fito ne to fola ki he mahu inga ko ia ai fale ale a me taimi na kamata ai na tala noa ki he to fola ki kamata ko ia ai baba o kote o kamata ai hawai ke he tahawal fitu ni ma ke kamata ko tau konistu tone na ne to fola pe he mea koe na ne afio ai ko i he hufi ko fale area na ne whakatata ko ki mui ai ko feitu ui na whai ai tau mai kau whawhe paki na tau i ko tu po ulaki ke mau ko tau atai na whai ai whai konga kere ko ia pa une pe o mahu inga apito ke kautaki ma ka kaitonga ke tau wha mahu inga ai ngā ue koe ni
Tatau te fito ke tau konistu tone mono mahu inga, e tau konistu tone ke tau hanga o wha mahu inga e kuhinga mono historia, e taimi na e kamatai e konistu tone mono uhinga o e tau konistu tone. Ka te whoke atu ka te koe e palofesa, koe ngā koe mei koe wha manatu ia ku tau whai, ai e osi he ahoni, ai a malolo, koe osi ia ngai polo kalama, e whahoko he ahoni ke wha manatua aki. E tau konistu tone, ai ko tau e teo ni manoa, konistu tone kwa ui ngai konistu tone, motu au kei toe holo ngai ahoni. E palofisa ka te u whafoki atu ke hoko atu i e tawha aki ko e tau konistu tone, mone mahu inga kaka te ki tau tolu, Io koe whilawe pe ko me whika ola ki ko whilawe ki e tō wholofola e tu i koe he koe kolo tau koe pēa, koe kolo tau whamui mui a koe nai toe i ono whawhepaki a tau whahau. Pea i kai ke ngata no whawhepaki a tau whahau, ka koe whawhepaki i alotu whakaristiane. Pea neongo nei o siai e ni i e nau tōna nau kamatatari, alotu whakaristiane ka ne te kai ke nau tari kakato. Aia ko haave alahi, koe hena e ko haave alahi koe haa ia ko o ko kau ki ai e tangata eiki. Aia na maulere me vai ni koe ulu ko maafu, o maulere ai ki e tawhaaki whai fōwhara osia vātu i e halariku, pia wha osia nuku nuku koe ngata anga ia o haave alahi. Kātoa ia o hau ki kolomotua, tuku keha kolomotua hau ki Havelu, tuku keha to foa koe sina e ato foa ia a lomu pea ko kolomotua nai osi i he tui kanopolu ia. Ka koe fo i haave alahi, pea alu koe me ai o alu hatakalau a foka mawhanga, ka koe mau kātoa koe alu koe ia whakalaka ko hate iho pēna e kau ia ki hawhare fisi, pea alatu koe o whakalaka tu inuarei mo mea, pea mo veitongo, na alu lewa ki vai ni, ai kau mai mo toko mololo pea mo pea. Koe kolo tau ko iai pea na e wholofola ki ai tu i kau i hene talanoa, koe kolo tau ia maafu pea mo la waka. Hena i tau toko, me tau toko ua hawe alahi, pea hange ka te au na i kau ki ai mo whiela kepa, ka ko la waka pea mo maftu ka ulahi. Ia ira mo kolo tau o vae i houma, ira mo kolo tau o tui wakano i hure, ko houma na e hau ki ai a fohe ia, ko kau hawe alahi ia. Aia koe anga e koe tuu, pea koe kolo tau whamui muia pea aina e tō wholofola kai tui, Pe kau si hefo ki he konga kere koni o kutu ai whare area, ke ulawe reo ki ai, o kui ko tālanga holo. Pea keke o ilo i pe koe hingoa mei mua, ka hange ka te au nai tō whahuafa he tui e whai konga kere ke tu ai whare area koe tālanga holo, koe holo tālanga. Ke mana tui e ue wawau i he talanoa koe ki he, koe whoirea koe talanoa, na i keike ngā ue aki ki he, ki hau au whomolo, au whaiki au whaatui, ne ike ngā ue aki kia e talanoa. Koe talanoa koe mea informal, o koe tānoa kia e tohi wawanga. Koe whoirea koe ngā ue aki koe he uo au whaka, hou eiki whakatui koe, nā no urea pe, na kike whahapo talanoa ia, i whahatanoa. Koe whakakau koe a toke tā Stephen Halapua ke talanoa, ne hanga ia o mai ke ai koe mea molo i hanga whatonga ka o i kai koe tānoa koe mea ko informal conversation pene ke o mai a whai i hau au wha hou eiki pe whakatui. Koe ua wau koe nei whai i kātoanga pe koe o wau whakatui wha hou eiki. Koe rea koe tālanga, koe rea koe malanga, koe urea nei ngā ue aki, koe u kātoanga nei ke i whātala noa iai. Ike ke whātala noa. Tā noa pe koe lalo mei, tā noa pe ki api. Pa koe wakai whakoi ki ono ngāwe ake he tui.
He ko tau whahau e nane toki o mai e fo i rea ko e lea, o whakatahai mo e tālanga, o maua e rea ko e area. Ko e area, nai whamari e tau whahau, a e tala noa, pea moe a tālanga o maua e fo i rea ko e area. Pea ko hanga e au o whakarea ko e whakatahai, o e tālanga mo e area, o tatau ia ki e tātālanga. Ka koe uhinga ko lawe ke e kou chef koe whai konga kere e kai ono, ai koe fuake he tu i koe apitofo. O kui koe tālanga holo. Pea kuhange ka te au koe whakahua wha pe na e o singoa pe, he koe whai kere ka atoa whukia koe ni ko tufu mahina o hao whekotaki mai ki matatoa. He matatoa na koe ai vila. Pea Pea kua ngai ka te au koe konga kere koe ni tālanga holo, o ku kau ia ki tofu mahina pea toi kau mai ki matatoa, ki katoa e fu kere koe. Ka kou mahu inga ia he fu irea tālanga holo, pe koe fu i hingoa mei mua pe koe tau wha wafa he tu i e fu i eka e ono, he koe holo o ku whai ai e tālanga. Ka wikere ke toi o mai he tu i e ka pau koe ne uinga, Kataksi. Koe te peho mai he tu ia ai tala noa pe koe area. Mai he tu ia ai tālanga. O mai tu ia koe whare koe ni. Ka pau koe ne uhinga ai tālanga holo. Koe holo koe ni. Koe holo o e tālanga. Ke mao i ngahi mooni i mea. Ma ai whonua. Kai ke koe wha o sia koe whi wha o sa ke tā noa ki e tau ataina, ki e te au ni manoa. Ua wawau lahi. Okay. Tu ia ne ono, mo nau nofo pe he whakaukau e tau ataina. Tu ia ne ono, te kai ke nau o mai e whuirea whate mokalati ke whakakau ke lao mo e konistutone. Tu ia ne ono, nau tau kawe i pe fo i mea tatau. Kamata koe tau ataina, tui ua tau ataina, tui tolu tau ataina, tui wha tau ataina, tui nima tau, tui ono tau ataina. Koe whakahuma koe whakaukai te mokalati, na i kailanga ki, na e o mai o pe heu whakahu ke whare area, he koe mea ena fie mau mai he Commonwealth, parliamentary democracy. Pena e whaiho no tālanga i, pea kukei tālanga i peo kailanga ki pe ahone. E whakaukau e te mokalati. Ka koe mea koe tau kawe i, oku i kai ngā ue aki. Oku tau kailanga ki, oku tau tālanga i tua moloto ka oku i kai ngā ue aki a he foi whaunga. Oku tau pehena tau whakahu ki whare area, ka oku i kai ngā ue aki a he foi whaunga. Koe ke ngāwe aki a he konistutone, ke ngāwe aki a he lao. Koe hea mea ngāwe aki he konistutone, te kai ke liliu. Koe tau ataina. Koe mafu te fua koe, oi mai moa haa mohe o fua. Pea moe fo i kauna whai, koe tau ataina. Pea oku whao ai, ai u ere menite o te mokalati e konistutone. Oku whao ai purererei. Oku whaoa e whaitotonu, oku whaoa e whamahutotonu, oku whaoa e mea kotoape. O whakahoko ki nau tolu me he poini ki he poini e he whaifatongia. Te koe mea koe ke tau pehe, ai ke tau te mokalati kakato, ai ke tau te mokalati, oku te eki peke mo onia. Hange pe koe ku tau kawe mua. He ku pehe ni ai kau wha ose a kene, o pehe e tau tala noa. Nau tupu haka a whanongo pehe, oku ia e mea koe te mokalati tonga. Nau tupu haka a whanongo pehe, oku ia e liri whaka te mokalati na e teke. Pea tupu haka a whanongo pehe, o kua whaka te mokalati e whonua. Sai, koe whanongo ka atoa ia. Oku valid, oku uhinga, io mahalo pe ku hinga koe ha. He ko hinga ku tala noa. Ko hinga ku ai mea ko pro-democracy. Ko hinga nei to koni manu sila masteria ko hinga ko ai ke tau te mukala. Io ku velit.
oku uhinga, na mea pehe, io, kia e mea pehe. Na e mea pehe. Sai, nga unu e tau tānoa, ko e ku fo i whanongo katoa. Tau nga unu ke poini hoko. Na e whai haliliu ke teke ke whakatemo kālati, io. Na e whai hatalanga i wharearea ke whai haliliu whakatemo kālati, io. Na e whakahoko o pehe kuia mea koe liliu whakatemo kālati, io. Ko utau kawe ku tau whiri pare mia. Sai, uaki, ua, whakatoko lai me toko fitu, ki e toko tā fitu. Sai, tau wao whangatuku. Oku uhinga, oku valid, io oku uhinga. Oku valid, io oku uhinga. Na e hiki kau whawafonga, io oku uhinga. Na e kutau whiri pare mea, io oku uhinga. Ka koe ngai whairi riu ka atoa koia. Oku malama ke ua e aike ai e whairea whakatemo kālati, io. E koe be uririu pehe mamana, e be uririu pehe tau mea whakatoko la he whika koe, whiri tukanoku boluna e whiri. Ka oku whakatemo kālati, ikai. Tau tue ngā ono mea ke stepu tolu, pe oku mooni. Oku mooni, kua tohi. He lao, kua mooni kua tohi, tau whakatemo kālati he konistu tone, ikai. Kua mooni, nai whinangalo ke o tuake ai isa ai tupau nima, ikai. Ko whinangalo ke ai tupau ono, ikai. He ko kinau tolu, whewhea tupau wha, whewhea tupau tolu, whewhea tupau ta. Ikai. Sai, koe moonia, koe mea ko tau kawe. Neo o ku whakawhepa ki he kau teke whakatemo kālati tonga. Nau nofo nau tolu he ko ngā uruaki, nau nofo nau tolu he ko ngā ua, ia o ku hinga na whaikai kalanga ki, na e hike whika me fitu ke reo, ta fitu. Ko tau whire paremia. Ka oku temo kālati, ia konistu tone mai lao. Na e whina ngalo ke tu i ke ai koe temo kālati. Ikai. Pea koe konistu tone ai ahoni. O au kei nofo pe he tauataina. Ka o kui kai koe te mokalati. Whakawhehu i koe tupou fitu, tupou walu, tupou hiwa. Koe ki tau iloke. Koe me bau tau ilo i was tai mai he foi hatu i e ono o au ke tu i koe ni. Koe tauataina. He koe tauataina o kune whakaata ke whai tala noa pude lere. He koe tauataina o ne whakaata ke whai tala noa te mokalati. Tauataina. Ka ui kai ke pehe e tau te mokalate. Ka ui kai ke pehe e tau pure re reia. He koe mea kehe meihe. Tala noa ke a Socrates mo Aristotle. O ku kehe e tau tala noa mo palato. Ki he pure re rei pe o ku kehe hono whai. O ku kai ke tatau e tau tala noa ke fui whakau kau koe pure re rei mo e whai e tō onga koe pure re rei. O ku kai tatau e tau tala noa ke whai to tonu mo e whai e fui tō onga koe whai to tonu. Pe oku mahino katoa ai mea koe no kou tānoa kai si pela mata a i e kupu i konistu tone ko toa pe mo e kupu i lao. Pe i kai reo ke tau atu e tau whanongo tala noa, i kai reo ke tau atu e tau whakauhinga o pehe na e pehe e pe ako tau whire pare mea pe ako hike fitu ki he tā fitu ke ai ki he umea ko ia he te tau wawanga tuku pe ki he peni mo pepa. He koe konistu tone, o koe koe konistu tone tala noa ngutu, tala noa whanonga, ka koe konistu tone mo e lao, o kuhinga e koe mea au tohi. Pea wau whangatuku he tui, he koe konistu tone mo e lao. Ka koe tuing maheno, koe whenga peke te whama ala ala, ai mahu inga, koe tau e te au lima noa. Pe koe hae vai anga e tau konistu tone, ka aku tau kei mau e tau ataina. Mehe ka mataanga o e uraki tui, ki he tui honona. Whawhau ki atu e ue waalai maro. Malo pito, profesa ko tu mahino pito, ai whakaukau koe ni ko ke whatala noa ke, tato whito ke he tala noa ko ia, ke mau inga e tau konistuto ni, ne whelawe e ko ia, pia mo e tau ataina, o kumau e tō ngā ko tau koe, monu e anga e tau tau, whelawa ke tau mau e tau ataina ko ia. Koe konga hano hoko e ta prokalama ko loto ke ta foki ki he whiri e kau no pere. Koe hinga koe
o si fogene ta hono o atenga hingoa ka fofonga kakai te whai ho wakai ki ai. Ka ko loto ke ta foki ki he ngahi wahenga whiri, ai a ko ngahi wahenga whiri tonga tapu, a wawa u hapai e ua pia moniua. Ke u ato e ngahi kau kantiteti, pe ku whewhe ho wakai ki ai, i he kau ho e ki ko ia wharearea, tēnā u whafafonga e ko ia a tonga tapu, wawa u hapai mo e ua pe he foki ki niua. Aia ko tonga tapu, o koe kau kantiteitia e toko ono. Ko lot lasike, ko lot maafu, ko lot nuku, lot tui wakano, lot waea, lot veehala. Aia koe kau kantiteitia e profesa, e toko ono ki he wahefonua tonga tapu. Ia koutou ko kau fufa profesionare ko toa ena angwe whakatapu ia uhinga tuku ke a veehala koutou ko veehala ko maare ko whanonga tuku hawa nuku o whiri tonga tapu Koe. O ku whaawhiri whoka nuku mei e ua kai ke katau whoki mai ke ko veehala pe hena o ku te kai ke ki amatua pe ke hu ke wharearea ka o ku mateu teu pe mo veehala o ku ne malawa i he ku lawe ke veehala o ku ne malawa ke hu o hoko ko e whawhawhonga e hoi ki no pere ko toko tolu whawhia mau. Aia ko kau profesionare a he nā ko nuku e no pere nuku ko e no pere tui wakano pe pe whoki a vaea mo hai e toko tahaka taki toko ono aki. Aia pa mo lasike. Pea mo lasike. Iyo, so ko lasike ko lasike en fo o lasike ka oku malawa re i e kulavei a lasike kene whai ai tala noa hangepe ko vehala e ki vehala no pere. Pea mo ngai whakakaukau o e tala noa pea mo wawanga o ko tala noa ki ai e ku tala noa ke kau kantiteiti Ka koe anga kona tuu koe na ma tui whako tuu a tonga tapu koe tuu kana kau eki na opere tonga tapu koe toko lai taha ko haa vea lai haa kona o ki mautolu ai ko lasike ko vaea ko tui wakano pea kehere wa nuku ia o kulatu hifo a nuku pea kehere wa pea mo vehala haa ngata mo tu a vehala ai apa koe kautamare wa koe o kunau haa vea lai na to lasike vaea tui wakano Wahai toko tahaka taki. Aia ko veehala, vaea, tui wakano, nuku, maafu, lasike. Wa pe amo maafu. Sio ko kau haweala katoa ena. Ai ko maafu foke o te kai ke whare area moia. Ai ko lasike, veehala, pe amo maafu. Ai ko maafu haweala hi moi. He kou whakatonga ngai mau pe whiri koe atonga tapu o ku mei whaapure ia e haweala hi. Hono whiri ki loto koe ai kau whafofonga. Pako tuu koe nā o ku toko ua pe a e hala tu hifo a niu kapu nuku. Pe mohai toko taha. Ulu tolu fo ke kau maa bahai. O tuu toko ua pe a e hala tu hifo pe a ki toko lahi ke hangata motu ako ku hinga ni ki he kau voters, ke kau whiri. Koe. Aia ko plinisiata ia pea mo ahome koe ke aha ahome. Ai koe whiri ko ia ko vahai ko ia e vahai ko kau hangata motu a ia patau hao rewa ke haha vea lahi o nau toko fitu pe toko valu. Aia koe tūrewa e mata pe koe uhinga koe e whātou hu mai pe a kau kamai a haha vea lahi anko vaya mo tui wakano. O koutou whakatoka ngai ane o haa nuku ke whiri mai mei tonga tapu. Koe ke umanatu i lelei ai taimi nai whiri mai a nuku mei tonga tapu.
Ka ku maari e ni tau wakai ko ni ko maafu e na ko na tok whanau fofoko e maafu ko na e tau atu mahalo. Pe ko tau ko si. Aia, kuo fuoro atau mai ai whafofonga ia tu whanau pia mo vaya. Pia mo nuku, anuku mei ewa. Ka ko ni hau e na ki tonga tapu. Ka ko tau sio atu ko e na ki kau hu fo o hake ko la sike. Ve hala pia mo maafu. Mahino apite whaifatongia ia ai kau kama koe motua. Ka koe whaka amu ke ka pae hu maha hataha i e kau kama fo'o. Ke tau sio ki he kuas mahino ai fo i hala whanonga ia hange ko e no peretu wano. Ine whaifatongia. Pena o si e pare mia, o si e minista a vaia. O si mahino ka atoa. O ku taime niu kau whe mao hange ko tānoa kau para ngi ha niu blood. Ka koe to e ni ha toto fo ou, a pe koe taa fo ou ke nau hu mai. Ke tau sio na ea ha whahinga a liliu fo ou ai e whaifatongia ai o iki no pere. Ka e toki mahino pe e nau whiri. Ka kuai pe ku amanaki ka pau e ki o me kau tama fo. Ka pau ki nau te ompena toi kau kamotua, sai pe ia. Ka kua fuolo ata. Ai whaifatongia ai kau kama motua. Ka kou whapapa ka kina toko e anga pe ku wakai a kuia ki huma la sike tau pehe ko la sike ma afu mo ve hala. Ka pau te nau o mai ke tau siwa nge pa koe hai foi e pok fo ou me he kau whafunga no. Ka kai kai koe tau toi alu pe ke kau kama koe. E ko nuku e na ku hau ia whiri tonga tapu ka whakafoki atu e. Malobito, Professor koe ko vavao. Ai ko tonga tapu foki Professor ai e whiri me toko tolu, Ai ka pa toko tolu a tonga tapu toko ua a vavau, toko ni mai, toko ua ha apai, toko fitu, toko taha e ua, toko taha ni ua. Toko hiva ia, toko hiva whakatoa. Ai ko vavau o ku whiri ki ai toko whā. Ko lot furi vai, lot luani, lotu i a fitu, lotu i la kepa. Ai ko ngo whafonga lo tonga ko lotu i a fitu, mo lotu i la kepa. Ia ko furi vai, ko e no pere furi vai pe mo luani, Aia ko furi vai, ko vavao pe e lava o firi mei ai, ko luani foko o kulava ke firi mei vavao, pe to e lava pe a luani o firi mei tonga tapu he ku mau tofi a lo ua, Pe ko tui la ke pa, ko tatau, ko tui a fitu, ko ku mau ko vavau pe, ko tui la ke pau ko ai foko no tofia ana i tonga tapu, e to e lava pe moi a whiri. Koe ke mau rei ke tui a fitu pe te a no tofia, ia ufei tu ke ko mau pe ko vavau. Kai ke, ka koe ongo whafofonga mo tu, te tau te fito ke tui a fitu, Na toki hu mai isa ai tui la ke pa. Toki hu mai whake tui a fitu o tau hao koe ni, ka koe hoi ki no pere whaka wawa upe kunau toko fiha, o kunau whika ua hake i e kulawe i ki tonga tapu, Ka koe tuu koe na, ai au koe ai whahinga, ai koe toe ngā whakange ko tau pehe ko tuita, koe ke maupe ku whawhonga tuita i e lau whiri whare area mei hapai pe ko wawa. Heku tofia kere mo kakai i wawau pea mo eua. Ka oku tofi a kakai a tuita i haapai ka i kai ki ano tofia kere. Aia, ko kutata no ke kau kama koe te nau whiri mai. Aia koe whiri maari na aia ko akau ola foki o koe ke iloi pe ku kau e whiri ku kai ko e kino pere ko matapure mau tofia ko akau ola koe mo kau kama hena o nau mata ko afu a halau furi ko fotu aia ko kau matapure mau tofia ko kau eiki mau tofia ka ko kau matapure
Pau koe ke ulawe i pe kuna ukau he whiri, pe koe kau eki, mahalo kau eki no pere pe ai toko tolu, kai ke he koe angene nau tu, o kou whaamu ka kau au ki mea, ki hapa, ki wawau. Hange kou whatoa ngai, koe hange ulawe nai ki tonga tapu. Ko o te kai ke profesionare whakawhare area a furi vai, pe mo, ko hai koe toko taha, Aia ko Furiwai, Luani, tui a fitu tui la kepa. Mo Luani, ka koe ai pe ku whakaamu, malawa pe ke toi whoki mai pe atu la kepa ia mo tui a fitu. Ko na kau nawa i he hau, i he reta koe ni hange pe ko vai a pe mo igno pere tui wakanoa pe ke anuku. Ka koe ku whakaamu aku ia, i he kusio ai mahu inga ke hau ai kau hoi ki no pere fo o pe nau ke iki. Pe au tikai ke nau o mai, ko kuhinga pe ke tau sio ange ki ha whaahinga pe kua taha e poki fo o i he nau o mai ki he tala noa whakaukau i mo wawanga i koe whonua, mo toi whaahinga fōunga. Ka o ka pau ke nau whiri mai pe nau tōria, tui la kepa mo tui a fitu o kuna profesionare pa kuna mateu teo apito pe ki nau aia. Ku osi eik minister foke e tui a fitu ia tu o ua en mahal. Ke maupe ku osi eik minister e tui la kepa pe kai ka koe whafonga fua. Kai whafoke atu e ure wala. Aia foki e profesa ko veikune, ko tuita, ko whakatulolo ko mana. Ko na tolo koe ke nau kau hele sita koe ni ke asimaha na hingoa nau resi sita he kau no pere koe ke whiri ka mi baba u Aia ko tui la kepa na e osi minister he pure anga ko o tui ane toa. Okay. Iyo. Aia koe kau tamana. Iyo na osi minister pe. Na minister ha. Tautai. Koia. Aia kuna osi minister, ek minister. O ko whato ngai foke ai whiri ko ai hoi ki no pere. Ka pau ko fuoloa hai ki ho e no pere pe nai os ek minister. O whainga taa ke nau to e tō. Pea maka tu unga foki he kau whai whiri. He kau voters, he kau whiri. He ko sio ko, ai ko toko wha ko e nā. O kuna uto e ngofua foke nau voti. Ka pa e voti e tui la ke pā ia ki e tui awhitu. Ngofua pe foke. Pea ngofua pe ke voti Pea koe kautama koe nā ko whakatulolo, tuita. Pea mo haina ke whakalau mai. Whatulolo tuita veikune. Veikune. He ko Luani Na koe whake toko taha ia, o kuto e kau ia hena lawa kau ki wawa o ko whawhanua, ka koutu i ko whawhanua ia, he kuto whia i tonga tapu wawa mo hapai, ka ko whawhanua whukia anga mahe ni o ku whiri mai mi hapai. He ku ki whihi ai me ai o iki no pere, he ku keke nau taha whataha pe nau tau kia o makatunga nau utowhia. He? Koe whafokia. Ko hapai o ku ia kau kantiteite toko tolu, ko lot whawhanua, lotu i hangana, lotu i hateiho. E to tolu be hapai, professor. Ia, so koe toko tolu pe nai au nau tau hau pe nau tolu ia mei hapai, koe kau aia hange kou lau, kai ke ulawe i pe ku heku tawhia kakai, he ku kakai atu ita ki hapai ki tonga leleka ka aku kai ko hano tawhia. Ai kere. Aia koe kau wakai rewa ki ai ko tupoutoa, ai tamasipininis kalauni, e kau moia ki e kau whiri koe, a kau voters me hapai, ko Niukapu, aia ko Niukapu, pe mo hai foka koe mei, ki tō whaingata hapai ke uksio ke toi whai hano ririu, he toi kandideiti mai pe fo i toko tolu ia koe nā, o ku toko tolu fo ke kau kandideiti me hapai koea, Koi. O ku toko tolu, he? Koi. I kai ko lau ko toko fia meu hu ki whare area, whafofo. Toko ua pe. Oh. Aia
Hanga koe toko ua pe hena e malama ke hu mai Koe. Me kau kantitei te toko tolu koe nā. Ka koe toko tolu koe nā nau wharearea kotoa pe. Aina e hu fe mai toko tāhaia ki loto wharearea. Ana kai ke wharearea tu I hate iho maa. Oh, pena I wharearea ia me io na ko whawhanua ma tui hangana na wharearea ko mi hapai. O, na kai ke wharearea tu hate iho E mi hapai, Ia nau pehau na wharearea tu hate iho he tu koe he kaimini. Kai ke ka koe nau toko tolu, ai koe fui toko ua pe. Ka tau siwa pe tau toko ke fui toko ua ko ia, ko ne hala pe he tu ia ngana, pea mo whawhanua, ko whawhanua mo e tu ia te iho. Ka koe mea mahina mai ko e tu ia ngana, o kuna tau kei loa, mo e whaifatongia pea mo o whawhanua koe mei he whafofongai ai wahenga hapai. Ka koe kau eki no pere ko hapai, ai ko tu poutoa, koe kau vote, koe kau ia e kau whiri, ko aia et koe toko tolu koe nā te nau te lava pe o whiri e tama koe ke e tama koe, aia ko niu kapu, pea mo haifo, ai ko tu poutoa, aluki ha ano koe tu hanga nā ia, hau ke whitu o foa, aia ko niu kapu ne mei kapa mai a ia hau ki pangai, koe ke toe ai ha eiki no pere, ko tuita pe, kakange ko glau, koe ke mainu kata. Pea tau alu, o ko malupo, ko malupo mei uia kau moia I he kau whiri, pea tau hau, ko tuhe toka I ha whewa ka wikai ko haiki no pere ia, pea tau hau ka tu poutoa, sio ko mei koe kau haiki no pere ia te nau whai mai whiri, ko tu punga foko ke te aha tāhaia ke kandidati mai me kau tama koe nā, ko wakaya tu pe maa ngo tama pe nana to e foki mai ngo tama ko ia, ai ngo iki no pere ko ia ko tu ia ngana pe mo whawhanua. Ko ngo kandidati, kandidati lele I pe mo tu ia te hoe, ka hukau ne malava apito pe ia, ai whafonga. Pe hui kai hau iki no pere, fo o mo iki ki kau kandidati ko naka whafoke atu, Ko e ua wai ai mea hene kumari he kantiteit ko e ua professor. Aia ko e ua o ku kantiteit e toko wha. Lasike, nuku, tui wakano, vehala. Ko kau kantiteit ko niu na nau kantiteit ka toi tonga tapu. Ai fui wha ko ia. Aia ko nau tonga tapu pa nau te kantiteit e ua. Aia ka pau e te tō I tonga tapu, ke iai pia to whainga maria ke te hu mai mi e ua kou, nau kantiteti ua nau tō. Koe mea mea ia koe mahalo te tau tōku whai atu, he ku maari o ku toi whihi, hange ko kulawe ane nai. O ku whihi api te tamao e tatu ke tau tāno ke o eki no pere. Koe. He ku tau sila tu koe ke lava e tau tōru ke te hange koe ni, kapau ko au ko no whau he poloka tōlu, I tonga tapu tōlu. Koe ku tangata eiki, mo ku whine eiki mei vātu. Aia, ko whawhawhanga koe kakai, te kantiteiti pe me foi feitu e taha. He kai ke ulawa ke kantiteiti mi tonga tapu tōlu, pēu toi kantiteiti pe me tonga tapu nima. Koe. Koe. E koe hunga hoku, pēu koe ai hoku kere he, koe ai hoku kere he. Aia ka koe hoki nau pere foku nau tofi ahe, pa nau tofi ahe, ka koe tau ke he, koe pe foke o mea tau ke he. Koe ngaha koki nau tolu, nau taki, tuku whakaholo ia tau tolu. Aia koe maari e, hei koe mea nau talatu ai ko nuku, aia mahana e whaakanditeiti pia nuku, ka koe hunga foke tato kalanoa en ki ai, aina mahalo na whaakanditeiti pia a nuku I tonga tapu pato kanditeiti e. He koe kuto klawe ene o kuia I e kere ai tofia o tui wakano I eua. Na kei ke ulawe kuia ano tofia ai. He koe uhinga pe lawai ke te kanditeiti hawheitu o kuia I hato tofia ai mo hato kakai I hoto kere. Pe ko hoto tofia pe. He ko lawe ia vehala kuia ano tofia. O to e kako mo vehala ai koia. Koe. Aia koe mea koe ko siwa lewa ki eua mo tonga tapu.
e ka paure wa hu mai fo I toko tolu ia ko I tonga tapu e toko tolu ka ate motua ka amelari motua ka ko nga ka no tu va no vai a monuku hu mai na to me tonga tapu kai tu ko ve hala mo la sike ko ngo fo o ya ke na hu mai me e ua en te na ka ka te ore ko na fu to ko ni mai ke na ki va he e ko ka ko hange ka te ko to ko ta I kai ko to ko ta hape ha me e ua ko ia Ke toko tape. ko to ko fa ko na io ai to ton ke na fe nga to ko tolu he kai tu ku a e ua ia ke na wa se ha ke ka vote si a fili mai ai ala si ke pe ko ve hala ka pa ko ai ma ve hala na folo mai e no pera ve hala kai tali ato ala si ke ka una to ki hu mai pe ala si ke ka un ko anga be fo tala no ka ku mari au pito hange pe ko glave nai ko fa noa o glava ya candidate me hapai candidate me vavau candidate pe me tonga tapu pa ko era ko ka ma ko sa candidate pa na de o mai po candidate mari que to ere so nyango habla to ere so Ko e whaosi e professor, te maari ange a niua, ko niua ko kantiteti toko tahape. Ko taim koe nai mahino ai koe ai lesisita, pena e tikle ai pe koe fofua whakafofonga ko mahino no se aki he wharearea, ko whatawhiri, ko e toko tahape ia no pere bebe I niua. candidate ko to atu a ko ai fili ko o igno pere pena me pe mo fili ka kai ka pa to ta hape candidate Koe. Ko to ta hape ka ko Maria au pito ai aku lele au pito pe a fotofili ko ia pe foko to kalani valu pena e fra fofonga pe me niwa I fare area ko in lolotonga me o igno pere Koe. ai ka ku ai fok pa mo ni ku ai fustu ka ku ai fustu ku ai tangi pa ku frafisi au bito pe tangi pa ai igno pere tangi pa ku ai a tuita ku ai to fi a tuita pe mo hai pe mo ko hai ko igno pere ko no te kai ke to fa no ma atu ko ma atu ya mo to hai ma ko ia pe ko igno pere ko fotofiri ka ko fotofiri foki io ko en ko fotofiri foki ni aku kala ni valu a ena ya mau e ya aisea sai ai firi fare are ai a fotofiri ku kai e ko fotofiri a ku firi me niua ta ka pau e firi me tonga tapu o ku firi ge e kala ni valu ma tu a piri nisi fotofiri piri nisi foki e ku malava ia ke firi me tonga tapu ka firi a ge e kala ni valu te ne hu mai a ke kala ni valu pa ka pau e firi me niua ai foi ko no pere o kawe ai pirinis ko ya he hingo no pere ua ko ka kama ko o ku hange ko tau pe ko luani o ku firi luani pe me tonga tapu pe to firi luani pe me vava ko foto firi ko nga ko ne hingo no pere ua fotofiri me niua kai kala ni valu hange ko tu poto ko ikai ko tu I fokia so ko tu I ku kau pe mo tama tu I he firi he ko ia o ku ke ia ala vaka pe ko tu poto a o tatau mo tu poto a o ku hingo no pere ua ai o ku lava firi so ko hingo ia ta ko uruka la la firi mo me baba ai o tu poto tu poto a me hapai lava firi me hapai ka pai firi a me uruka la me va o ku uruka la ka ku kau I kau voters pe ko lasike o ku la habito no tofi a kono tofi la hi ala kepa pe ko mo no tofi a ko e wa me tofi a ni mala sike u feitu ke ka ku ke umanatu lele ye taimin ai ko la sike ia te ai me u feitu ke ia la vai a firi me ai ka ko la sike pe ke ia me tu poto a pe mo ukala
ungo hinga no pere ik no pere ua. O maria pite tau tu tala no aloloto atu ki te pire o ik no pre fa fo ke atu e ua va la Professor Cody, mahalo koe te lava ia e proklama ku atu pe mo ki whaose ki whiwhiu e taha koe ni pe o kua me pe kone eke mai pe e Mikaele ki eke toa ngai ka koe pe ko plinisi kala ni walu mo tu poto a o kai na wha atalanga he whare area pe o ku kai ki ngofua ia ke na talanga pe ko na wha molmal pe na o kai ke na loto ke na talanga. Ia koe kai ke maulele au ki ai koe whare fokia koe whare area koe whare o e talanoa koe whare o e whakamalanga koe whare o e tālanga koe whare o e tātālanga aia o ku kai foke whaalawe e ku kai ke whaalawe whanongo e whare area ka kusai hono o mai ai whehu i ko ia. Ko tui koe urunganga pe ia o ongo plinis o ongo eik no pere koe ni. E koe kaimi koe na o na urunganga pe, o kai ke pe ia ke na ware tapu mo na ua, ke kai ke na lama, ai whakakaukau mo e wawanga. E koe kaimi koe o kuna malanga ai pe tena mea ai i a whainga kātoanga, pe taimi tena mea mai ai i a taukawe i hana whakaukau o ku maaria. Pita koe mea koe ai pirinis kalaunia tu pouto a i he pōlotu nai whai i he sapate koe ni e whare lot centuri ki e te au ni manoa koe koni stutone. Kau ia i he mea maari e taha kou whanongo ai i he tau whamanatu o te au ni manoa. Lo loto whakai whakaukau, lo loto whakai wawanga. Ke he aupito e na tula ia ai whakaukau ai kama koe ni me hene eiki mea tupo wono. Mahino aupito. Tako tupo wono e kaim na e pirinisi na e kei pirinisi kalauni e kaim na e pare mi ai. Kahi ke he atu e ne kālanga ana e whare area. Pakilahi mo sa mula kirisi mo mea mo kau pato ai. Whare area koe kālanga ati o kaike. Aia koe ku hinga ki ai mi ka are koe personality koe natula ke. O ku ikai ke urunganga pe he ai ngo tamai koe na kainga au pito nao. Koe ngo tama na whalongolongo. O kuna lea pe na ua, mahalo koe na whakaukau, o kuna toku vahe pe, ange ko tupoto ai kabineti. Ka koe whehu i koe pe o tonu ke na tālanga mo nārea io. Koe uhinga nei whotua e tau whahau e whare ke hu ke ai taha kotoa pe o kune lawa e whakaukau lo loto na e koe ku poini ua koe i e ku talanoa ke ku whono e fitu. Na ku talanoa ai whemau ai tangata o ku lava o whaito tonu, lava whaika atoa umea ko ia kai ke ne mo ui ake kā moe. Whaihia moe mea kai lava o area mo tālanga. Pea koe ku tāri koe ki ai, o ku malawa ke na whai e nawa mea ko ia, ka o ku ikai ke na whai, pea ku ai pe mahalo e na uhinga ke ai. He koe na eiki e na, ai tu po wono e kai na ke pare mi ai ko paki he tālanga ko taike ka tau tu pe mahalo ko me ha pe ano hana tai mi ke na whakahoko ai ko kai ke ulava o pe atu ke toton ke na kau he tālanga Ange nia ku lea na whai i Tonga History Conference ko Tonga Research Association Conference na whai koe i San Mateo Sapate. E wiki e nipa na whai kurea i he kutohi koe wawanga. The Contemplating Pathway for Humanity, Moana and Tongan wawanga. Pa koe ku whai kurea e Sapate koe na ulea whaka o si. Pea, wako te whakao se kurea hau e uwhehu i pia e whehu i e tāna ne pēmai. Pako kala novo ke utohi o ko uhanga tuku pā, pe teti keiti ki a Queen Charlotte. Ye Her Majesty, Queen Charlotte.
mawhile o pilore e tupo tōru. Pea haureo e whehu ia koe toko taha koe ni pea mei la paha. Ai tangata koe ni sai api te whehu, kei au pea au kove whehu i. Ka koe ku, o mai e tala noa he ku kāinga mo ho whehu i mi kaere, koe ne whehu i na ne pehe. Koe ha mea ukai ke te tikeiti ai ke a malukawa, ke kau a malukawa, mo viri pusiaki, mo kau la paha i he ku tuku pā, ke ai kau tuku pā pe au e tohi ke a kuinsalo te. He na nau kau, ko e nau u whakakau kau, koe whehu ia. Aia, koe ku tari koe ki ai, toi malawa pe ke o mai ia ke he ku tari ka koe. Nā kalahange rewa, o ku ua ai tari ho whehu ia. Koe ulo aki koe tala e whonua, ka pau kia hamea o ku ke hanga o ave ma ai tu i, ma ai hou eiki, hei kai toi lau ia ke ho o mea, e lau ia ko e nau mea, koe anga ia ai tuku whaholo. Pe o ku ke tui ki ai, pe ikai ka koe mea ia o ku hoko. Hange pe koe ma ai moa aka koe a princess la tu fui peka. He kai ke ne tānaki mai e ne u ilo ai kulo ngā whaito ngā pe osko ia, pe acknowledge pa tauhanga o tuku pā e tau tala noa ki he taha kotoa pe ai kau mata pure mo kau tau i whonua. Ikai. O ikai pe he ai anga whonua. Ko i tau whoa ke ange, ko o ange mai kuini. Ma kuini salote. He kai ke whakapipiki mā balukawa, he kai whakapipiki mai a wiri pusiake. Pe koe taha. Nau tarange e toko taha koe. O kui kai koe ilo pe a wiri pusiaki mo malukawa na e tānaki ki he tahine. O si ka atoa e kau punake, mo i kau whauhiwa o tonga, mo i kau poto he tala whawhonua, me niua, hapai, wawau, e ua, tonga tapu, na nau luku ki he tahine. Ko ene tānaki whakama apopo koe kau informants. O ka taimi kou ke whai ai whatongia ko ia, ko kuinsalo tena ne whai whatongia whakai researcher, ko toko taha whatotolo. Hei kai ke tau o ato tuku pā e tohi ke taha kotoa, pe hei kui kai ko malukawa pe pea mo viripusiake. Ka koe tari ulo aki, koe ku tari koe anga ia e tau mea whatonga. Pea koe hange koe ni koe ne o mai koe ke whakatatau mai ke tau kalanoa ki hongo pirinisi koe ni. Hei kai ke tau o ato talange, koe hame uka ke mo talangai, ta mai mi kaere. Tuku peka naua na tohi pe naua na whakaukau o ange ki he nau tawha ake ho eiki mo kabineti, koe kongai e ta. Ka koe anga e whakaamu koe i e ku tau kawe e au ia ai fo i whono e fitu koha taha o ku whakaukau loloto i e whika ulo aki. Wawanga loloto, whika ua koha toko taha o ku malawa kene ko tui mahalo e ue wawau ke oha ke pe ke uhangau o lau whaka o se atu kātaki. Koe. Ke wato erewa foi poine fitu ke osi he koe wike ka hau o kutahanga o ui atu ai ai takau kandidate whaanganga. Ka kou whaamu pe mahalo ku mahina pe mi kaere ka wanga pe o ato ere ki whainga maari e koe ni ke lau atu e kau mea kātaki. E ku ngai poini e fitu, e ku whono e fitu. Ia kau dea mea e ue wawau kau kumia ke kātaki wawau. Mahalo pito, Professor kai mahalo kone kakato ia o e ta polokalamato ke hangi a lisi kona ku ke amanaki ke hanga o mai. A ngahi poine fitu ko ia ku wham makatu ungai ai lisi ko ia pa me wakai ku ke whai. Pe me wakai ko ke whakahoko ko ia ki he kau kantiteit whanganga amanaki o mai he ta programa whaosi ko he wika hau ki mua ke he whiri he wiki hoko mai. Ka te watu pika te koe ki o mai kau lisi whanganga ai ngahi poine fitu para o sia ke whama opo mai e pe a mea ke whie whama opo ke kata mawa e lewa kata toki hoko atu i he wika hau. Mahalo pito uhe wawalahi pe tuku pe mua
hoi mo tau kainga ke o atu e kufo i fono e fitu. Fotu pe au ia koe ke iloia pe koe mea au tonu au pito. Fotu pe au ia koe pue pe i e tau lova. He koe tau kempeini koe tau pue, koe tau lova. Koe ano tau mua. Ko atu pe au whakaukau, ka pau aonga pe mahu inga. Na ko silawa te fo i tolu i e wiko o si. Ka te toi ka mata pe hono lawa te fo i tolu ko ia mo e fo i wha o si. He kou to me ai e ku whiri a e ku fo i toko taha fitu pe mo i kau tokoni ki ai. Ko whiri ko e ku fotu e ku nominate pe ko ate ngā hingoa. I tu si te ka o koe whahinga ia me o whahinga o ku mahanga i ka te au pa te ui pe au iau na mahanga. Koe whahinga o laki pe toko taha ke hu pe whika ua atu ai toko taha ko ai pe o laki mo e ua. Ka koe ai o whahinga i ka te au ko i o lawa whawhai ke hei. Ko whitoko ua ia ko to au ia ka hua taha ia na ua pe ko ia. I anga e ku ki whamau pe akuia e maprokalama koe mou e waulahi. Ka te wanga lawa te fo i fono e fitu koe ulua ki whiri hataha o kuako o lawa whakakaukau mo wawanga. Lo ua i kai ko hataha pe. He o ku osi lotu kotoa pe ai kakaia. Ai o koe ki ukawa no whamau i hataha pe o ku lotu pe i kai. Koe whamau pe akuia ngata whakaukau mo i wawanga lo loto. Fika ua, whiri hataha ne ilo lele e loi, ka mo i whaihia. Ilo ka koe i kai ke whai pehe. Ilo kia ki nau tolu me turiki kotoa o e mo ui. Tolu, whiri hataha ne i kai ke pere. Pe koe e uhinga koe ne i kai ke pere. Koe toko taha na i kai ke tauhanga ofa ware. He kuia hono ue sia e ka kaipe he ke nau hau ki a whainga malae o nau fuhu ia i ha whainga mea ki he mo ui. Whiri hataha ne i kai ke perei he kui kai aonga ia he whare. Ka koe taha pe o ku lava o tālanga mo talanoa pe a rea uhinga loloto pe a whai ki ai ke hoko mai ai hono pure anga. Ko foi poine to hono tolu ko ni ko ku pehe ko tau fai fata ngia ko fare area. O ku tau fai ka to aia ke hoko mai ai e pure anga poi otua. He ko fonuana e foaki ki langi tau to e whekau a langi ke hu mai ke fare area. He ko me ena tau ka we e tau whahau pe ko me e tau tui ki ai. Pe ku ke tui ko ki ai pe ko tui au ki ai ko me a ke hei ka ko me ai au tui ki ai ai fonua whakalu fua. Koe hoko atu, whiri hataha o i kai tala noa ki he hao haoa o e mooni, totonu, whamau totonu, mo e haafua pe. Ka koe elito o e tauhi wā, mamahi i mea, whetoka i aki mo e whaka apa. Koe ku poini ko ia, o i kai uhinga ke tau nofo he tala noa i o e hao haoa o e whai totonu. Koe ke hano aonga ana. E koe maa oni o e whai totonu. I kai, koe tau tala noa i, sai e tau tānoa ke umea koea. Ka ko e tau mo ui aki, ai mea ko e tau hiwa. Ko e foi wha i ka wei koulo ka ia, koula ko ia. O ku i kai ke ne tuhu mai foi wha i ka wei koula e ke pehe. Tau hiwa ke he tui, tau hiwa ke he whai whekau. Wha papa mo whetoka i aki ke he whai whekau. I kai. Ko e foi wha ko e ni o ku universal, o ko uhinga ke ai, o ku whakaluku fua. O peheni anga fo i wha ko ni. Pea koe mo oni mea ko whe mau ke asme whare. Kau hi wā ki he taha ko toa pe. He kui kai whangatangata e kau hi wā ki he tui pe. Pe koe hou eiki pe. Kau hi wā ke ki ire kau sisi hifu. Kau hi wā ki homari. Kau hi wā ki he whaiwhekau. Kau hi wā ki he haua. Koe na tula ia o whakakaukau o wha i ka wei koura o ko uhinga ki ai i heni. Hoko mai. Whiri hataha o ku i kai tala noa ki he hao haoa o e mooni, totonu, whamau totonu mo e hāfua. Ka koe anga mo e whounga aono whakahoko ke hoko mo oni he mo ui, pia nene o swhai tātu o lahi o whai waola. Whi mau ke tau sio ke tangata nane o si whai e umea koe. O koe ko ne hao po tala noa whai totonu tā noa pure rei mo mea o teke ne whai e mea koe.
o tau sio o tatau ene tala noa mo ene lue o ku lea pe ngā ue o ku kaiperea o ku talk the talk walk the walk ta noa kaupala ko ku hoko atu whiri hataha ne mo ngā ue whakataha he wāwhe ua whā pe ki mo ai he tau e whā ki he wāwhe ua nima he uha moi la a mamahi moi fia pe nene ia ki mautolu me he kamataanga. Whiri hataha na i kai ke toki hao pe he tauni o malanga whare area. O kai ke justice ia, kia te au. Koe ku uhinga ia hene. Whiri hataha na mō ngāwe mai he tau e whā, pe na mō ngāwe mai he tau e taha koe ni, ia kau hufo o mai, pe tau e ua. Koe hao aia ai whiri o i tangata whare area. Ke kakato e ku whono e fitu, i e ku uhinga. E koe whaka osi, whiri hataha o te ke kau ia hatau lau. Whamau lau, tau aki ta aki, mo whakaongongo ko vi hataha. He wikai whi mao haka kai te heia ke whare area. Ko tui e uhe wawau lai koe osia e ku whono koe ni, ka ua tolu wha nima ono fitu. Valu, kātaki, oku valu, koe ke fitu, hala e kumau. Ka te whakafoke atu e uhe wawau lai, na ke pehe kwa ke uto e whamau opo. Mahalo pito, Palofesa, ko tui mahalo ku mahino o pito ai whakaukau koe ke o mai. Ka koe, ko tui mahate ta whiungai ta polokalama he ahoni, ka ta toki hoko atu koe kau kapa waha mea o ke loto ke whakakato. Ia, o ku fitu pe kātaki, o ku ki hela pe mahalo nau. Ka tau ia o ku valu, o ku fitu pe, ka kou whamalo, atu pe whamalo a kuia e uhe wala, ki he lawa re e ta polokalama, pea o kou whiawhia i he lawa mo e tātala noa whaiuki lawe ke konistu tone, pea mo o wau whaifatongia ma ngonga koene o ku lawa. E koe konistu tone, koe mea o whai mau pe hono kapi mo mono, ka koe whakakau koe ke liliu koe ke te mokalati, koe whakakau ia koe o koe whaingata i ai. He koe uhinga he koe kai ke i he whaunga e konistu tone, kai orewa koe tōk whai e liliu lahi kia. He koe hae whaunga. Ka kou tau whamalo ia pepa, tau whawhekai, i he tau whaka osi mai, tau lava hau. O kui kai koe tau pe te au fitu noa ai konistu tone, ka koe tau ia na e a whanga tuku ai konistu tone. Koe kamata tohi konistu tone, na kamata ngā ue me ai, he hiri pe koe ai hono ikuna i e tau whahau koe kolo tau i velata. Kone kamata ia koe ngā ue a tau whahau koe ki konistu tone, ya mohono whotutu o whonua. Na koe poini mahu ingai ka te au, hena ai osi awhio i pe ilo i he toko taha ia koe ni, te nehanga ia whataha e whonua, i he fo i tō tau koe ai ulu i wheke, ai tu i tonga i he kolo tau velata. O kou whakatumutumu au he fo i sio mata loa pe koe fo i kikite koe. Hena kai ke tau ilo pe, koe fo i tau lahi ane alu me ai me he tau, wano hono holoke kolo tau velata. Pa tau alu me ai ki he te au tahiwa isa, tahawalu fitu nima. Koe alu koe me he tolu noa, me he osi ai wao no ki he fitu nima, tahawalu fitu nima, koe fu alu loai. Ka koe hamene whapapau ia he toko taha koe ni. Tene hanga o unify e whonua, pe tene hanga o whotu e konistu tone. Koe fwoi me eo koe ke tau lawa ke tau kari. E ne mau e fwoi loto lai, mo e fwoi determination, koe fwoi lea whapapalang. I e ne whakapapau i loto lai. Ka kou tui koe ngahi mea kou tau ilo ke ai koe ne whalala ki e otua. Koe anga ia e whamatala koe ahono tala mo toi. Ke ne alu me osi, aia koe ne poini anai ke te au. Osi pe koe e ne hanga holoki koe ai ulu i wheke. Tapu mo ngau ake rea koe ake mahino koe tui tonga. Ko ne holo pia vela ta os whapapau ia ia he kai ke te a to ai ama kolo tau e tu umai ki ai.
Pane kamata ngā au e peia i hapai, toki hiki wawa o whai ai tohi o e lawa po o no me tuko langi. O se whapapau i pea ia whono i hapai, tene whakatata hai atonga. Kamata mea, kata kono whakatoka ko ni stutone. Foi mea maare, ka kou whamalo atu hoi whawalahi, kaya toki hoko atu kou whiawhia pito ke hau ke wika hau ke ui e tarisi, ki ta vahe atu mo whonua e anga e ta sio ke kau kanditeiti. Whakafuofua mo whamamahalo ke nau hoko ki loto. Ta tau peta whaake hoi no pere pia moe kau whafonga kakai, ka kou ofalai atu mahalo. Mahalo pito, Professor, pa mahalo ate lava ai tu funga whanua lo au ki he aha weekend, kua tatoki hoko atu i he wiki kahau. Mahalo, Professor. O ku whamalo atu ka tingi mo tolu kainga i he lava ko ia ke mo kau mai he tau proklama ko ia i he ahoni. Whamalo atu ka tingi mo tolu ko toa be mo kau mai ko tau proklama o ku toi ka ifi hoko ifi tu ko e proklama ia pe me kanditeiti fia ulaki o tonga tapu hong fulu whaas mama mo tau doksio he taimi ko ia ka mo mea.